Nigele gelele 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 gelele. Mbigrangi talwa vele vela balnyana. Mbigiranga talwa mbula majito. Gabe yaga yemba watele jango medi mbamwadi anvita mwina chilonda we. Tubobika labanu laya ditu kuja lelu tudi ni mutuchanganyi wa bisunsu wakala pindi ukadi mushala mulongeshi wa chukunda mumianda ya bisunsu nivo mwikala kabidi mpilu mumianda ya bisunsu muditunga dia konga mungalata ni mututangana mubulaba abujima odusanganyi bo muditunga dia Almany mukalenga Mamadou Mpolondo weto papa twasikijila bwakwanda muna kudibikila dietu Mamadou Mpolondo mwe wanyi mwachanana mema mujima tuma twasikijilwa bunyi bwa kuitabuja kudibikila dietu ni kuitabuja mwakwanda muna kungongu tubikala balongolo ditu kuja lelo eyo Mamadou Mpolondo ngambi mwabeni dusanganyi bwa mu ditunga dia Almany mwanyi mwachanana nyo ditunga dia Almany muditunga dia Almany duwense chinganyi mena matuko wabunyi bena ntanda badi mwako kwata chinganyi badi bakulonda mubula babujima le mudimwani jindonga shabana mudimwa makofi wale mudimwa makofi kodi mumpatula muditunga bamemba kulokune mvaishinga bwani bwa bana badi balelelelu badi kabai bamanya Mamadou Mpolondo to wakula kubwa profile weba nkayeba kompara kwa tetu kudi andaja mungongu tuli balongolo tose idila wabunyi memandi Mamadou Mpolondo je mutuchangani wa makofi tantamula mwana wakumwene ditwako mumbu kila kukatama kukuna banyi box bwani hanga zikikalasa chiri muchisambo mukitumaini sembo nifasi babadi kukatanga mamenya college undi ngambeu ikiana bwani nganzi kuhingana kwetu kokurokumona barichi akumuka box bukala mumashi hanga fiki kumwene ditu ngambini ifu tununuka ni box ngasani mwene ditu bangambila histoire ya ba boxer babumo umudi ba bilolo biluse umudi ba kalonsu molok baka yemba besal bantu baba nama kwenza club mu Nouvelle-Ville mutulasa twa 24 Novembre nama kwenza serbe bijisi de la Muya iba boxer umudi ba Bukasa Albert benza umudi mulele ku contribution ko enwaku Bukasa nzaji bachi banda Patterson bamba na Musa baka bengele Sony ndimulwana na mvita mito kulukama wakabamba walu chibumusa ni muntu ovu mvonumu muisha tu tutaba boxeur bashilana palmarès mula pikon naku chibumusa bakumva jina ja muntu tu mema ndi unique boxeur udumulana nani champion du monde ali kalambai mo stade wa Seliao bungu dikwetu lukinu luhita bikolo banganga cha charge kudi mezolukusa tukakonda bitana naku ditu kampanda dale 13 Novembre chidumu cha makumi mwanda mukulu ni chisatu kuvundundu wa Sangabalenda ni mezolukusa Sangabalenda uchumbukila kujangata ja Coupe du Congo mezolukusa wa mutenira ne shek ndundu ayi chijem kwa chijem bali bakone shabana abo mikolo kwa tayi Mamadou ni Puma ibadi ala base batu tuchi ni mabo mvugu baso benalusa bakali batushia kabongo di bataille chifasu chijos mukendiri kafere ne bana betu bakwa kubambini katwela mukusha Mpolondo hashito ba chibudi kumba malata kumba ya mumiba banteki mwabao banambu jito ni ku blaze ngasha mu blaze matuku malondana twetu babidini kacher isakuma atutawula du Afrique du Sud akutasha di mukoma matuku malondana bumulenji mbujmaye musuma ni batu shibe tulibafu dio likuwa muna mashini ya mezolo kusaya kunkita bantu wonso bambani Mpolondo ayi bonenda nako mudinza ndi wambani chitumuchaza cyane kako na wachinyanga to nako bamali minta menzela bantu naka muna bama mbafuma kumisi kubonzola balomu dami benda batatu Mpolondo bangambile kwenu fato bobu tutubela mukina cyo bakumbwina au meya bama mbanji sumanya to bajisanka bwa muntu vous témoigner selon bara babu bambi okay naku twashadi mu blaze mbingu isatu kaku changement to mezolo kusawambi ni hikala zamu dini lusa ni makutarima kwanjisha muntu tutene no kishasa toyo kishasa ku CNPP batondahi balukutambula ku CNPP twalukulozana batondahi tumfu bimpa
na kumungana omutesha chiri mukijima nyonjo isambo ya repo tetukulonda muvuimu tu recommander to hajiki okay to reprendre na kudiba dini memo reprendre ngana yi kombani kasamba soki ngana yi kombani mukendi merove ngana yi kombani chimpaka chitende ni ba na beto ko bo memo kumani neske mvumujimani mbo chibalakaka tumatuma ankunga mini wi bomu di famille wangi kwa ngala kabidi kuringa to kadi bomu di box tibwani bwatu udi musabula nenda sambuka misulu inshallah mundo omesh ngasha mulomeshi mu province wetu mu kunteka directeur technique provincial na ku diba dialu promotion okushala ba entraîneur national ma premier degré province wetu au gouverneur wakanga mukumfuchilangila nandu katunda malik ki wakamfuchila njila bukuye ku Kishasa bukuye kweza stage wa entraîneur njimutu hikaba kubera nkwambire ni komba ya bunyi tulibenza ivumu sponsoring wa maweza mutemba Jones kanku mu contribuer bikolo mu carrière kan balo buduma kala meilleur katika kuibora ze komba kaba kukumonato buduma nani box sport individuel mushilangana ni ndundu uji deja ni chaluchenda chama matronse mais box il faut balomba sala mwa kampanda mu club miba balomba bena mu stade balomba mwa mpokai balomba mu luzum donc nyaba yonsai maweza muteba mutombo du sherikol on venu ba même kushala entraîneur national de mu fotilangila kudi en particulier moi ba gouverneur mo kwata en charge na kufa ni inshallah entraîneur national na tukini équipe nationale mudijimala na lu médaille bien valoir bu directeur technique national na comme directeur technique national ngai musée wa francophonie ku Niamey ngai ku championnat d'Afrique ku Cameroun na lu médaille d'or. La toute première fille congolaise championne d'Afrique n'evre wani même. Naku même boko mujima bapesha mundai wani même kudi mwenza box bwabana ni bwabana bakaji. Box juvénile féminine njumu mwenza la mujima ya. Ni bana babili mubitano. Je crois omu fuye kuba filmer makomba film muko abidikwe de kako udimo kumona bana bateke tabalwanga na mvita abidimu mwanda mteke alors ni everyone nguchintwachi champe chivaler sur toute l'étendue wa Congo ku meme na kuleni médaille ku Azerbaïdjan ni ku Cameroun bien shinjila wa kuya ku championnat du monde ku Amérique meme na kuya kuhingana na munyini bomu di bintu bya kwetu bidano twasa gidila et puis du tournage de Chibumbiaza de Académie du Boule. Quand vous montez Wabaluba, vous m'accusez de féliciter, et moi je viens pas. Que du son badian japonais, en couchant mon croisé, ma bokuto, d'un club, du boxing club, mon aime vu dans Shinglaba, d'un entraîné, bana mon. Comme bana entraîné, mudi moi wakaji, moi na umokuba boxer banibakala. Mamadu Mpolondo kadi kwena mutambo kwa kulabo abweba we mwina nkayeba nanga bwa diku dieba udumwena nganyi madam ulikajini bana bunikai ni kulusekalo a Almanya kudusanga nyibwa ukaju ukwata mudumune ekipa kai. Okay, kuneku ndini club mujima ndini club wani mujima je crois nenke ba mushindo kuko atama séquence ya kukutumina bwa uleza bantu ani mafoto bo uli monani sport kero kengeni bantu bamenye bisamba byetu to balo mu sport to batega mbuko ni bwena katena tout vivre grâce à ba fanatique na course wo mugatega mbuko ni bwena uli mwakubenga kunyemesha muntu mukwago ubumwakala hanyuma hebe chibi ndimukura kuzikasa ndimuto wabaruba niko ditata niko dimama ndide pere de mero omukasai baadi bakulongesha kuheba muchimenga chambu chimayemu uvuita bakuheba banganyi to nimpindiewo
mochimela chambuzuma ikimbando ngeshobox to bwana ndimula nabo mubumenya ndi hani mulama muiwanye ba boxer bomu di chimpaka chitende venchum boxer bomu di Bukasa Albert Nzaji boxer bomu di Chimbombo Thompson boxer bomu di Mutombo Sama Kapin boxer bomu di Luku Sajeni kudi bana mabuni bakasongo Kamara balobe Toto kudi ba boxer babuni bachimanga petit soni lewe kudi bana bajumva ba mbaya mulumba mba badiba hatuka ba champion d'Afrique badiba ya mu Jeux olympiques mba kubianza byanye nako buko abana bonswabu nji mba tumbise mbabaji na mboto bese lumu wanyen ndimu bana bana kubidi mu mwanda mtete lelo bakati batatu babidi mu makumi abidi hamutu nako benda balwangana andeo wajituma doke lumu lwetulaka sayindolo ngako kongo bwani bidimu enze mu box bikadi binga nanga ditutana dia bisunsu ni bikadi nabi bumu bidiji wa box eske mudimu utonu kusangishanye eshurujinga mu kushintulula kubwela mu midimu kwa mudi ya chididi mudimu wa chididi wowu mema kuneku ndi mwenza buko mbatan bwatoto kuheka bukale butu baheta bukwenda mu mashika kwenda myabaya dike makuneku kwendera bwalobu me bwalwa chijiji kabwela mu kunsamina moito mema ndumana makofi ni bali bachika kupela makofi na chena bwalwa chijiji kabwela mu kunsamina moito tukona shimoto musangu vo mukala ututana bisunsu o akashala champion toni mpindi dumana ni niveau muhekanyi eshi mubanda ikala yi muheka chiti chimuheka shenchinganyi ni manga kaya di akengela mwakulenga anyi tetu mama ni manga bali mwakumva vumanga miyambi nchinganyi chichishinga mwakwenza mbimpo kuto munu halubota kai bwakujula box munda mwa Grand Kasai. Okay, box mu Grand Kasai mbwa avance bolwa kachato tokola kakuvumwana ni bidimu bitanu ulonga box to naku naka heta lunga nyalo kakuvumwana bakazulwa na box to diba ndimu ya ku Cameroon ndimu ya Ndaya mwana wa mwetu wa Mwombe na Jihumba naku ndimu ya ndo Cameroon lumu lwa kumona mwana mbukombe Mwombe na Jihumba ujile trouver ku Cameroon naku box ndimo na bubanda bikora chihiji me disama jidikoku nkwanga kwa equipement bwa bana badi sur place niveau mubanda par rapport wa kumpa na chikondu chetu kakubana bategeta babwena banji mweze lelo bimana kuringa balwana nato na kulelo kudibana bateketa ba minimum penda babanda basharaba kade baroba junior toni ku ba senior naku deja avantage munena udikoko naku disama jinena jidia kuhanga kwa mwaba tubasani fumwachimenga chambujimai atuhesha mwaba kupemikao luhangu lujibamba ni luhangu lundo box watulwele menji ukala mwabano wa box wa ringa mushala mwaba waji tukujonsu batezela amphithéâtre udi bantu bosu bamayani bongo di box budiko kututia mwaba kampani. Je crois que di moja kudisama njitu jinaji na kudikengela bwana bumuwambia kadi webu boxer munena ukadi usanga nyimbo matunga batoka weba apport ku box ba Grand Kasai nanga mumbujimai ni kumwena titukudi mujukila kudibana badi munta tuyabunyi mu malma shishilangana ba boxer badi mukachuma di ku television pindeu ku tujomba to waya Kondolo TV mu YouTube epi bakulonda ku FDM radio mujimai kanyi kabo wansen badi moko kwata chingany Mamadou Polondo wabo kutu mukachuma jakula nenda. Okay, chela mokuji tumbisha ni ndimo kukeba materiel to kadi mu au di compétence wa autorité provinciale uduma kwenda menjani tudini ministre wa sport et loisirs udi capable wa ko débloquer franga yani tukeba materiel kule kututumina ba boxeur bakasai ketu
Voilà, donc moi bao tout bien maninaho de tubitu moko shaba boxeur katele makanda tubi ambato balo katentweza concurrence ni autorité provinciale to souci utunenda wani autorité amenya bimpani boxe une discipline sportive de défila valeur kumusoko nakwambi ni andeoro wa kwikala ku Lubumbashi kuvwali Kalambai muleji boni mukolela kulwana ko kishasa mungu dimukisha mu capital mema ndimufikisha ali Kalambai mumbushma ibantu mbamumona achilel badiba mumona à travers ma film il se rappelle bien que bakamona ali ulwana na mustad ni Mamadou Mpolondo. Alors nako problème du kumwani banena betu bachimenga beda menji au ahatu chilukunego bani tukeba mokuke ba matériel bwa avancement wa sport wetu mu province. Voilà. Taskila abuni Mamadou Mpolondo lelu ukadi mibidi wa ba boxeur anyi batuchanga ba mangomu kadi lelu chinangu jingila lufuto kadi lufundo abantu bonso balanshi batetu bagabeya banatu fohetu lelu Mamadou Mpolondo kuhitukei natu shala ni ba boxeur bako abukai badimu akala mulongo mchimenga cha mbujimai batumona haji batutangana tuho moi Mamadou Mpolondo. Oui, ngakwambi dini ba boxeur bon su badilelu en vogue ku Kasai mievre yanyi pepiniere wanyu mfumwenza bana mbashala benda babanda bumu ateli bwa lufu tuvuni boxeur munena bu luku sajeni zambi wakamwangata chairman wakamanya luku sajeni to amamundai anko zambi wakamwangata vu mwana wendu banda hani maheto halelu kudiba kalonji Carlos kalonji mufika be mufika je crois bana bu badi habenda babanda ni batu remplacer wadiba do siliba to babona balwanga na bamanye bimpani bantu bakumbianza bya ba tatu abu kampanda me bayila nzambi wakabanga kakonguka avant akwela kakonguka ndekelu message manena adi ufila kudi ba boxeur bons badi mukachi mwaji kulonda mubula babujim nanga ba boxeur ba mulitonga dia konga mungalata epi wamba koko emo ha mukalenga ilunga makabu ulimwekala mpindie bujibo kudinena ya ditonga dia konga mungalata mubula babujim mu myanda ya box. Oui, ilunga makabu mwana wa Chilembi bu mema famille wa Monseigneur Bakola wa Ilunga makabu foreman tatuenda baboxer wa promotion wet makabu vumumbu juma ya mudiba don stivulo vo sombombi hemba mwana Chimbombu Thompson naku makabu Ilunga makabu mashi etutetu nakubutu inabumbo kumujinda jikasa atumunuka ayakumpala katwe namo kuteka bariere kumpala kwa kariere ka Ilunga makabu tokwalu adiba mune Ilunga makabu mbamenyeni mwana mu Grand Kasai nankubuntu juteka muyiki wa Ilunga makabu hanshi nimene teno hanamo kutelemene tumuyiki auto nankubutu inabumbo kumulombela zambini ayakumpala bwayenza lumulo wa Kasai kanene. Mvandomba plutôt message kudi ba boxeur bons bali mukachi mwadi kulonda nanga ba Kasai Oriental ni ba ditonga dia konga mungalata. Oui, ba boxeur bons bali bandonda njimba bela ni box mudimu dukengela kwangata ni menji ni mikenji akunemeka boxeur kimunu wa mala boxeur kimunu wa jamba boxeur kimunu wa nyowampite ahambe dutu boxeur muntu wa discipline naku muntu ni muntu yemuswanye carrière kenda malaba udushala bumundu muhete bwalu mema sera mumanya kuvubenzela passeport wanyu chimanya kudibala meka visa wanyu chimanya kudi ordre de mission muhatuka
ndimu voyage hanyana mujikele china muma ito mba box kakwene no nto mba box donc chini même je mo viwa mba box alors bo muntu mulonda dikasa jani même udusha henda na bo munje mbolwa box mudimu udukena kumenya meini mikandu ya voilà chini mo kwambila ba boxer bonso kaba encourager to basuminina nzambi mwena kulu na bele luhemba ibafika habu munje taskidila Mamadou Mpolondo ndimvuluje ni tujineba kunshinga kuhichila kuditunga dia Allemagne muchimenga cha Mönchengladbach lu kongulu andekelu ndimumo na bindi jimbi mu internet ani mu réseaux sociaux musangu ndimfumo wa ditunga mulo kwa Allemagne kukumwana heba mu ceinture wa mfumo wa ditunga uli mwa kutuambile chivuenza momwanyi ukadi agent wa mfumo wa ditunga. Non, kumpara kwa kuikala agent wa sécurité ndi mwena ntanda mwena kongo mema ndi mwena IDPS wange leni shit mutu mwana bana batuika senga babumuluka nanku ndi parmi ba combattant balena ba d'abord quand ku hengamija RCK botetu kwenza mahoko makwaru ndi mu parmi bantu balibenza RCK nanku RCK rassemblement ba combattant ba mukongo tubeza chintwachi bani twikala bomudi mwisho mwa IDPS bokumenyeni badi batulusha mbane tulwangana na bubita anku ndi parmi ba fondateur ba RCK ndi combattant wa premier 1 bolka chimuso mumwiki wanyi kutelejera jamfu to bwachi bolbwa fumu tulibalwangana nenda munemu mumashikani mumunya donc tudian hani mahenda ni twasagidila bwalo konku ndi mwenza association de boxeurs et de soutenir Fachi Beton Abosfa Beton na kutulibenza Abosfa ni ba boxeur bons badikuneko ni badi muditunga jetwamu na ku tulibateka president national wa Abosfa Mukalenga Maweja Muteba Jean na kudi president national wa Abosfa na kudi mfani tujano ko soutenir mfumo to ni to kimbwaru kai wa mubindi dimbi ndi mwato mfumo voilà c'est ça. Tasikijila bunyi Mamadou Mpolondo di kadiji na di ya kwamba bwachichitangila province wakasa oriental développement wenda udi quand même mwenentanda en tant que militant wa IDPS et puis boxeur mimo kubikila nanshi notable mugulumpo wa mukasa oriental mumijumudi mukala ukwata udini di kadi ya kuteka ha province weba wakasa oriental ndindomba bana betu bonsu babajenza chimuku lelo bakaba tuseka nimona baluba mujiba lushangana ba ngata franga ya beni ya balushi balushana kayabo tuhingana kubobu mwa tujayi chibadu tusomba mwa bomwa mwana omuluba kahanyiji mukwenda to bukalenga tubumona bumudi mulonda wa mai udibantu bela mulomu nangu tunemeka mbeke chwa muntu tulibasamba basangila ule ini tuteka mkwako tetu ni luna nyalu tutya kumpala hamutu akala tulu shangana bwalu bujidu shangana katwene chitutu etato bwalu lelu waya nkondo liye munduishi malaba me hanji muluishi nakudiba wadi monene katwene tuya kumpala to nakudimusani ya kondo likala kumpala hajika chende tu mema ndoku mulonda nakundi ndomba bana betu bonsu waya kondolo tujine rapport wa mudimakutaya kwetu ni mujienda aloro katena basabwani mweni so tujinenda wa sport tubweza kazamalo autome bukunkulu anyeji njindo mbane bana betu bonsu tujisangi shayi tukala tuchuma tumona mukutuma jitunga jetu kumpala mona bana betu bamusamu mushala bayi mubisangilu bitabibwa bakosa kasai bana betu abu bashibe imi ba kubukole bakoshi mwene jitu ba mumbushi ba mutumi kwa chana
kadi mwene ditwawu kuvuji shaka sai akukani na bwalwa chintu chonso chikuchumbukira kumukatanga chifika kumwene ditu chilo kumbujimai lero chintu cha kumwene ditu bakufika chikumbujimai ifo bachifuchila payage na kudi mubone miba teto atuvutulangena mu club miba bali bangambile mu club miba mpukukika yenda mu na kuba teto kuyinga ja miba kuyingana tukana njijimo mwana etwa kitaba mwenyi bani bashibele nda miba lelo mabujojo regrete bolu kasai ke tukakena mo ko avancer hadikaka ini société to hadi société ayikoku ifuta bitaji mwana mu dibashi no babenga mo kufuta bitaji badi anteteni kato basinye nene mikanda to basinye mikanda ni kadi mujibula pile kadi mujibula kena mukale to bashi no badi benga mo kufila franga mu kasai njindo mbabana bitu tujaichi balu tusomba ikumesa watatu wa mamu twakwida jitu majetu muntu ni muntu mu niveau wenda muntu ni muntu mu niveau wenda nuso kwamba chini menuisier amenya mujimwenda wa menuisier maso amenya wenda électricien amenya wenda muhanyishi watumbela amenya muntu ni muntu kabwezi kumujimwa muntu mukwabuto ni muntu mukwabukambi mukwabu ni muhanga yeki muye kujimumanya to na kutetu bateka chintu achi numone ni tu vivre kati une concurrence to bwa chimbalo mwana mu ministre mi hitabuni ku ministre odi mwa energy ministre wa culture et au moins environnement et au moins élevage de pêche et au papa kichitu di mo kwikala na chi mukasai bana betu ni bali bateleje hani ngamba twikala ni moyewu wakulekele lukuka kulekele ni muntu weza chidi mumenye bwalu munganga kena mokushala mécanicien to munganga kena mokushala mécanicien to na kupinjo lelo kwetu kudu kengela bumbushi kadi system wakadini munshi tumbushi lesko do trubo bato tubaso muntu ni muntu lelo tudini muto mbudi kembe udugo etwako muna ya basket kimwenza boxe to tubuni ndaya muteba ndaya mukuba muna ya ndundu tubuti udi mutajeni muntu ni muntu muwenda nivo mubangisha lumu lwa jitunga hatu tuikila mu histoire tutambani kudi congolais wa kumpala Jean Chikuna boxeur professionnel kudi congolais wa kumpala champion du monde Ali Kalambai bonso abumba mukasai banjintela kudi ba mulamba ba pilote ba mukasai umbu ni muntu mwenda domaine mwenza lumu lwa kwetu bachi bangu chishiko baji kondo alumenisha bantu bashile mundu lelo tudini bachani kilumu lwa kasai ndoro na kubana betu balekela muntu ni muntu mu niveau wenda yenze chiti mumanya bwa lumu lwa jitunga jetu je crois twasabikira bwa lukonkwelu bwani bali mwakale ni match bateleje bwani muntu ni muntu yenze chenda chili mumanya alekela kuduisha mukwabo twasikijila Mamadou Mpolondo badi bakulonda bulaba bujima bakulonda muchimenga cha mbujimai yima misangu myaba ivu mwikala usombela muchimenga cha mbujimai mvanjinga ni wela ku bantu badi mumanya myoyi bwani hadi bakulonda bumva kumbidi bavwaile ni au ngwetu mutuvuluka tuyakutu OK ndingela benamu nouvelle ville bon sumoyi bena Arnova, l'association Waba ressortissant dans mon nouvelle ville. Nouvelle ville, on se l'a dit, en tout cas, bana betu bon so ba mukasai betwabu bena mu cha bena mu tubondu bena mu bihemba mu ba papa Erkile Mutombo Sacré Mutombo, Sacré Zaza, ndingambani, même ambani mbanga kwela moi, butu kubuti butu. Ok, betu, ba maître café, ba maître nankomu, bantu bonsu, ba ilunga la kanda président, ba président kamuja wa ligue wa boxe, ba Bukasa Nzaji Albert,
papa bon subwen ba kadima fakam mona charcuterie Montozet papa bantumba itabu betwabu njemunu na bikola musango dikumpada ne nusango lushakabiti mukanengana benisi twasikijila bunyi Mamadou Mpolondo mvanshingani wamba kudidi mwehela bwa tuju wamba tawaya Kondolo TV mu YouTube epi ni FDM radio bibikwela nkonku musangweu ni badi bamanya ni Mamadou Mpolondo di koko bamuheshi chuko lukolu chabu mwakumona mwa kwa kulei ni bana babu munu di banto mushinga ndi ndomba zambi ni tuju wamba tuenu tuya kumpara bwa matuwa ni mushanga ni bana betu lelo katuba mwa kumbaji tanito naku twasekejila fumu mune na mwane chisanji shenye ngakwila mukanenga kutoa mpanda usonga nkela uye kumpala twasekejila bunyi Mamadou Mpolondo ndi ngusakejila mena bakuita busho kudibikila dietu ni kwanda muna kungongu tibikala bakulongolwela dituku dia lelo twasekejila bunyi mema kujunwele twasekejila bwalu ba mumvu kwetu kudiba bitu bandi mushamatu kwa bunyi Bio kabibi ku déranger to kabi bio bianza bwana kibine bi kimbibi mena to ani ça atteint à votre sécurité ani bio bianza bwana kimbibi to bikala biakana ujuma ku file numéro bwana bantu mo ku bikilani oui papa même tshena moku tshira mwani tu même tshena wani ni baro kumbwelela munzugu même we mulo no sana ndini depo wani wa makofi wo mulo kwenzere mutule chikuvu asi sibi muchichi kujijile Numero yanyi idi 0 ibidi makumyana ini chitema jikumini itanu makumyabidi ni umwa makumyana ini itanu makumyanda mutekete ni umwa isambumbu makumyanda mutekete ni umwa kabiti njinga mbulula numero yanyi idi 00 49 15 21 45 71 671 twasikijila bunyi Mamadou Mpolondo ni ntungulukile mulengo wa dituku ngela meji ku ditunga di Allemagne tudibika la presque ni meba mwehele ni chumenga cha mbujimai twasikijila bunyi di ntungulukile wa dituku mulengo nda twasikijila mukalengana benishonano bonso nembanza yenu yonsu eyo numvu Mamadou Mpolondo mutu changanyi wa bisunsu munda mwa ditunga dia konga mwangalata nimpindi ukadi mushala mwibidiji wa mibidi ya batu chanyi babisunsu ndi ndele bonsu twasakijila nombe di kuinsha inyetu nudi mwakala notu bikila Mbigirangi talwa vele la barnyana Mbigiranga talwa mbula majito gabe yaga yemba watele jango medimba mwari anvita mwina chilonda we